ngaqala ngimfonele kuseni akabambi ifoni akaphendula ama message vele nje ngiyabona ukuthi nalokwe Valentine nje indoda ebelungu akabuyi back nakimi khohlwa ngaloyo khohlwa ngapapa okay mina ngiyakuthemba lo mdzali yabo wena ngiyakuthemba phathele i-tray yaka Afriela okuhle ishiphile yaka Afriela babhala igama lakho latulu babhala ne-message yakho la okuhle nguwe lo ngimi lona okuhle ngikuthengele le ufake isithombe sami ngikufakele isithombe sakho waba athi ngifunze le message I love you to the queen and founder of Shapa Nation mara okuhle yathi ukuthi wena uyangizonda mara uyangisaza manje uthi le tribe sengisakuphika Afriela Afriela ishiphile malini okuhle malini nje ngoba isole tray 450 usho ukuthi wena kahle kahle ka Afriela ubanika i-picture uphinde ubanika i-message uba sendela ku WhatsApp ikhona lapha ngitobatheka uba sendela bayatholakala yini ka TikTok ngoba bayatholakala page lapha ikhona lapha ku TikTok okuhle ka Afriela usho ukuthi wena ubathole ku TikTok yebo uba sendela thumbe sakho uba sendela ne-message so ka Afriela bathengisa letinye izinto tasendlini mabhodo nematindishi bathengisa bathonga uyathenga nenkomishi bafaka isithombe sakho sebabhala i-message yakho lapha okuhle manje wena kahle kahle ungifihlela imfihlo wena ngikusurprise mara my nkosi yami yabo baba mara ngitshontsha imali yakho esikhwameni untshontsha imali yami othenga okuhle